Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samana deh gagasadan aku di Mondri. Diulangi insyaallah mudah-mudahan bereseleta. Mabdi kedua manca jiwi pak buka di celaleng patiwi pamase dan nia baraka insyaallah boleh rifang Allah Ta'ala. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib Wadi, memberi salam itu sunnat, tetapi menjawab salam itu wajib. Ya. Jadi kung kemak beri salam wajib ibali. Artinya wajib denawadi denibali. Ya. Ilalena sedia bersalam dalam ajaran agama 30 apalana. Ya. Jadi 2 kali beri salam dan menjawab salam, insyaallah papedecinna amala nan pulona dengan tak disangka dan tak diduga. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan dari seluruh jamaah, terkhusus kepada 5 lebih guru tak ngaji yang telah memberikan kesempatan pada saya pada waktu maghrib ini. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadil hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Tengangkai silap pawarikada yang kewe mancaji pamulang ngada. Ia rega na pamulang kuka timu sangadina alhamdulillah. Ya, tanrang asukuru kemaraja lori pang Allah Ta'ala, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah nawereki siddi jallo siddi apa teroang namanya siddi pape nyamang pole risiage egana pape nyamang yang kewe mancaji pamase maraja, sehingga alhamdulillah termotivasi diri kita, terdorong hati kita untuk pole rilalan dionronge si kira-kira de gagar ya katai sangadina tuntu ipapuriona dan nia papujinna pangala Ta'ala. Dan nia akata maelo panasai tanrang akata ngetta tanrang aturuta rigau angkata pasuju irupatta pada riawana palakajiwi. Ya, itulah merupakan satu tanda bahwa IDE ataripakan kaki pole ripang Allah Ta'ala. Namun, senato lebih king hadir, ri angkangetta rilalanna iwan walino, dega galappa pole ripallawangetta sangadina angkamana ki maminasa. Ya, saya ulangi, ri angkangetta rilalanna iwan walino, degaga akatta sangadina pada mailo rilolonga riasange anyama-nyamangan. Degaga pole ripallawangetta ia mana mi ripuminasa pada tomailo manyamang, tomailo bahagia, tomailo tenang. Itulah kita. Ya. Olehnya itu mancaji wisik di parilo tulung. Ya. Nah karena angkana minasatta minasa maraja lori pangala Ta'ala aga minasatta. Pertama tanna podo bari pangala Ta'ala angke na tarima sininna ia mananna gau-gau tak kedo-kedota rigo angkana riakatai papedecena. Amin. Yang kedua minasatta tanna podo bari pangala Ta'ala tapaje na tundrak ki eri tujunna adam pennah. Ya. Tapajai
natun raki ritujunna dan pernah sehingga aga yang kewe mancaji atas salangan. Aga yang kewe mabiasa mancaji kekurangan. Malomo ni riseseta ripapole yang kewe mancaji rupa-rupa ritujunna pappedecenge nania pappasalamata letu riasori mondrinna pangala ta'ala. Amin. Mamuare iye deceng angkewe na tarima pangala ta'ala mancaji wisik di deceng lalang. Na angkaki pada wadi lolongan ni deceng na rilalan na atungetta dan insya Allah mancaji wisik di asokin nawangan rilolongan na riasangnya asalamakan ritujunna annanungan na asalamaketta letu riasori mondrinna pangala ta'ala. Amin. Sininna dari pakalabi na pangala ta'ala insyaallah. Yang kewe tepaja ri pakalabi rilalan na iya waktu malabi. Ya. Mungkin waktu saya kurang lebih sampai sapu adi. Ya. Kurang lebih setengah jam. Ya. Padahal saya tahu kalau di Sidrap itu kami taruh kue mimbarai maka dah Ustaz ceramah 15 menit. Iya. Iya di mau pamula tanru tedo palat tu. Lawabai belum manis sarapang enrekang ya baranti. Kami nataroki koro Ustaz 15 menit ceramah kurang lebih 15 menit. Dena wadi lebih. Ya kok lebih igatang Ustaz seno. Tapi alhamdulillah waktu yang saya pakai dan diberikan oleh semua orang tua kita seluruh jamaah insya Allah kurang lebih setengah jam. Betul kurang lebih wadi to lebih. Ya ro lebih na deton biasa nata mega madarita sijang. Mamuare ang kangeta tabi po adi mamuare ang kangeta rilalan na iyon rongnya insya Allah pada angka kilolo ngebarakat. Amin. Ya kode usaha lah kedua nak tetap aku pertama kali waktu subuh ya subuh sehingga saya terima WA oleh di salah satu jamaah atau ketua pengurus ya terpasuli segi pas ini maghrib ya terakhir kerwita jadwalnya waktu terakhir maka waktu terakhir napa bisa maka kega tujuna ya kega tujuna kalau insyaallah banyak waktu buat kita tapi insyaallah rilanan na iya waktu cinampe hukumina sepanas sangat ki pada tua angke urang pengaki denre makada rilalang angka ta riri tebo na iya wanolino yamanan na riakatai to pada mailo salama degagat se di pole ripalawangata melo lolongan riasangnya an rasa-rasa ya melo mana ki fa manyamang melo mana ki mai gawaran parata melo mana ki sogi tenang dan sebagainya itulah kita degaga melo tua menderita olehnya itu angka ia melo wala mancaje se di tema hakikinna asalamakennya ya kuma bicara ki masalah hakiki ya sumbernya dari bahasa Al-Qur'an hakikat ya maka di ogi pelari ko bicara ogi maka hakiki hakikat artinya lise ya betul na lise na asalamakennya majapunna asalamaket ta rilebo na iweli no de na mega jadi to na mega poin na de na pada komelo iman caji pagawe na cerita we mega lade parilaw na ya angka saliwan na ampalo angka to ilalan na ampalo ya hakikin na salamakannya si tongan-tongan na dua mi bawa yang penting ya dua dia na bawangnya tapahang imade ce dua pasalang lise na asalamakat ta melo rilolongan riasangi asalamakat tuo ridino dan nia asanangang ri akhirat dua mi bawang wih malam malada
Pertama, hablum minallah. Ya, hubungatta lori fang Allah Ta'ala. Asi sumpungetta lori fang Allah Ta'ala. Iya rega asi tak gatungetta lori fang Allah Ta'ala. Ya, tentu dia nalepa fatabe. Marisa ngemarepe rieng kalinga ri tanaram peto pandrita. Aga hubungatta lori fang Allah Ta'ala dia nalepa sangadina sampai. Ya, ini pertama. Hakikina salamakengi sampajak. Jadi asam pajaki. Olehnya itu senatwa lebih king hadir. Nah ya sampajangi dega gawatan apa dega gawatan. Nah karena angka topi patulun na kue topa pamasena pangala taala. Ya. Jadi yero idi angkewe natulun nan niya namase pangala taala papoli ria sengi sampajang. Alhamdulillah ya tu sedi pamase maraja. Pamase maraja nan niya papenya mabatua pole ri Allah Ta'ala na lauri atanna dega kana jello sangadina paringaran. Ini tabe. Jadi yero pamase maraja nan niya papenya mabatua pole ri Allah Ta'ala na lauri di de tu gaga na jello sangadina paringaran. Ya na tu pamase maraja. Ya. Bendengi na turungi mana pamase pon padatta sigi saletta denali masiji. Iya, yakin denali masih. Ya, rahasia na pong Allah Ta'ala. Iyero pamasena pong Allah Ta'ala. Risesena idi angkel lolongan ni alhamdulillah. Aja na tatunra-tunra aja na mega turusu ni aleta. Ya. Maka dia nabi tak mamadelada iya tu sediwi umma iya naritu umma yang kewe tepaja si mata murusu alena tepaja si mata masapari alena. Ya. Aga isapa. Umma yang kewe tapaja si mata kapisa ialena agi kapisa. Aja na bali bolata i kapisa. Ya. Aja na sampulolota i kapisa. Mabadelada na sanabita ya tu sediwi umma ya ko angke kapisa ialena aga na kapisa. Si tongan-tongan na kegi monro dosaku. Ya na tapaji sapa. Angka ga pole ripalawangan na bali bolaku mabiasa upatasek ke atinna. Ya sapari aleta apa nih? Angka ka mabiasa pole risi jesalaku ya angkewe mabiasa ugau bawang. Ya miro tepaja sapa. Tapi apa biasa yang terjadi? Kutomi wajo pak di ko di pangkajenek de gaga. Aku di wajo maca sapa isalana tahu deni sang isalan. Wajo mi wasa ye wajo. Di pangkajenek de gaga pak. Insyaallah pasti makasimanang sesak. Iya, tabe pak tadampoy. Nero sampajange po adega gawatana. Iya ko natulog ki Allah Ta'ala. Ya pak yero sampajange mega marupana. Angka sampaja 5 waktu pada di tegaw. Ya subuh, ya mangaribi, isya, subuh, loro, asar. Yero sampaja 5 waktu. Ya. Maka dede peje oleh mas sampaja 5 waktu ustaz. Sampaja ngaga pale. Sampaja patu-patu. Ya. Angka tu kau kapa tapego ni itu. Ni ya tomi tu pamasena po ami patu-patu taro ni patu-patu. Angka tu je lolongai makre aga je ala pego ikolo patu-patu. Angka tu kau kapa patu-patu daripada digaga. Ya. Tapego ipo ya na tu tapego ya metomi tu pamasena po ngi ini. Yang penting berusaha ki. Ya, ajak na patu. Ya, ya ko pale patu. Mapa ko metomi ro. Berusaha ki. Nasa namoje patu-patu ustaz dito paulay. Aga mi pala itule nasa pitu-pitu. Sisa si minggu. Ya, ya mi nasa ko jumay ustaz. Ya to na yolo. Sukumato matu pitu-pitu na napatu-patu. Tama 5 waktu. Pero pati aja ta sajan reno aja ta patu reno na cece pangalata la to patu reno Ya ko ya mi tutulay ya na to. Aja tapa kuleng aleta de tulay. Namo je pitu-pitu stas deto ulle. Aga pala tulle. Pega pa wattu.
Bai mabele tu kumaka dani pega pa wattu mabele ni. Bekka dua mi si tahu. Alla per pitarami nalla per karobah. Alhamdulillah pa tabe. Ya ko biasa. Pak madari pa masam pajasubu kak di Manisa. Biasa ko ramalangi pa mangoto kak pole sengkang. Lalu kak ko subui. Wei malino. Lalu kak ko wani ko angka di saya di Bampu sering juga Pak. Pokoknya jarang dia masih di sini Pak. Ya, alhamdulillah. Tarawih mega mau pa masih hiji lupa. Sisan na soal per lalu subuhi la namu watatane non rotoni jamaah. Ero pega pa waktu angka mana nih pole alhamdulillah ya to merong kan. Yang penting aja tepat turun. Tapi kok inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah yero sampajange palawe ritu junna gau munkar maka da iga si maka da. Ya. Tabe ko. Waleki contoh. Ya ko angka aga-aga tania anu tak melo ki male angka ga mampar ki. Ya, nasa dega aga tahu cocok ni. Angka ga padaki maka da aja muale tania nu mo ya tu. Tapi lotok ki hamale. Angka mampar ki idi tomi hamelo male. Idi tomi maka da dega aga. Angka mampar ki. Maka da tenya nu mo ya tu tenya gagamu ya tu. Bahkan saya bandingkan waktu saya masih anak-anak, si bawa kak tante ku lo dere. Lesu ki pole dere nak. Saya masih ingat Pak, letu maka kongi mati ni ro mureku. Angkat terunne ro dere na tahu non riel lalo. Le pamani hanam panagore punana. Tapi Pak di tak dampo ingka. Kebetulan ngasan na ro tahu Siti. Itu gaya Siti. Dan ini di Pak di Siti wajo asang. Oh Siti, wale terumu. Nampali nama tong mate nasala ni. Hera ka makai. Eko cara analena melo alena tu malengi alena maka magina ka mapaku romore. Nasa mapaku mesar ya kode iga pun nana idi meloi idi matong malengi ale. Oh. Ternyata saya masuk di Asadia sampai selesai tahun 94. Dega ga dasar nama pakoro kwa maka de yale anu na tawi ye lowi nampai di matong malengi ale aja tole ya rolan. Iya, aja tole ko. Iya. Dia nama lampe ya Pak, dia nama lampe. Sebenarnya biasa ya kumelo ibahas sih biasa dijadikan sebagai bahan 2 kali waktu, 3 kali waktu. Tapi melo ka iye hakikin apa nasang ki iye hablum minallah. Apa kasingis. Elo tulu kiri pangala ta'ala. Aja tapat tu melo tulu lori pangala ta'ala. Wa mengi nariki pamase ritu junna parengerangi. Pamega tu paha-paha. Di umelo masampajang pada bisa ngilisana agarona. Na yaro lisana. Pamase maraja dega gana jelo pamase maraja sangring saliwana parengerang. Angka to makada husu batena masampai magaje batena to husu masampaja patabe kadang pengika. Selama manusia biasa. Iya pribadiku patabe, pribadiku orang pengaki. Menengi melo ka padecengi parengeraku dega ka melo wengera menengi kemana pole. Namu bali bolaku wengera mana to. anu na tahu wengera to. Itulah kita. Ya naro tanran na ide maka da atari pakan kaki. Manusia biasa itu tempatnya adalah salah. Tapi aja na tulis salah ki. Ya, aja na tulis itu onre ya sengi asalangan. Ya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ini ya, salat. Kemudian salat itu pembuka dari semua kebaikan. Pak buka na sini na decengi. Decengagi lagi, decelino decengagi. Ini pertama. Yang kedua hablum minan nas. Ya. Jadi ya patu ilolongan ngi hakikinna salamakangi ya ko pole ya 2 pasal apa adik. Dia nama lape pembahasa koritunya sampai yang mega burutta. Ya.
rampeng kiri tujunna masalah ibadah salat. Ya. Pakasiat langsung, pakasiat dena langsung. Ya. Mai garupan apa tabe. Hablum minan nas. Hubungatta lori padatta arupata. Asi sumpungetta lori padatta arupata. Ipego ni sampajange patabe. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Kita ke masjid. Tabe. Tapaka singi hubungan lori padatta arupata. Asi sumpungetta abali bolangetta asi kampungetta. Tapaka singi hablum minan nas. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, isurona pangala ta'ala agar rohana ya roh. Sempuloloku, si kampungku, bali bolaku, padaku rupata loria. Ya roh paku tanana sahabat. Maka dia Nabi ta in marida utta. In marida utta ya ko angka bali bola ta angka sampulolo ta angka si kampot ta. Irisangi makade malasay. Hakna tu jokaki celengi. Ya. Jokaki siarewi. Nah senadeni risa malasi umpamanya di masjid kita ini selalu salat berjamaah maghrib. Dega gayano. Dua ngeso nih dua nih mangaribi telu nih mangaribi dega gay. Takutan aku tanangi. Ya kama malasay. Kemudian ya kau siapa tahu malasay tapulay nasunna kangen nabi tatiwirengi anu makasing anu macendi-cending tatiwirengi bepah ya kodega gawat di itiwi aja nagaga tapi nasari kina bita makaya ko joka kimi ta sedewe tau tapaule tau malasa aja to marenrampori aja ta metta ya alena to padega na tiwi alena to pamettat tudang mak bicara alena to pataja kopi pole lalang dito pagaga na TV ya na cerita malah samage mage nasa way ang kamanan ni si kore-kore ni lasay nasang ka to bali bola aku biasa mapaku tuh nasa madisi ni kapa nasa metta ni matena iseleng itu malah saya pun aja tak kada ada yang ke wadi mapatasela-sela ya pak idi mo pamelo ranna ya mati nih metta nih ya bahkan tatiwirang ni pak duangang agi aja tajo ke bawah ke pak duangang pak tabe barakai ang kali na gurunta tu insyaallah atolong ya ko diusala pang tabe esok na subhana dewi sama kadaya siaga ya pak diu kau kai dewi sempa nak muka angka kuro dena pamulangaya dito na pacapurangaya capana maka dei khilalahu manaharan wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana degaga siuno kururupu ya ko manuru pole di gurutta maka dela saagi ya ko umuru melo mopa tatamba ya patandri tepe anu malampe tandri sampung anu maponco ya tasapungan ya ropang khilalahu manaharan wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana degaga siuno kuro yo kana tuluk ki pangalatala natundra ki pangalatala mancaji baraka rito malasay tenya tu pamulangaya ayro yang penting kita baca nih gesokna subhana taruntuk ya tuh ya ya towi ta mancaji aga senna mancaji abiasangi pole kwi di wita ya to pa wita natira ki bali bole be pamakasi ako to malasa ya sehingga ya mabiasa pada bali bola aku maka de nelo amano tiwira ka bepa tiwira memang nak maka kue sangi mawataku mandre apa ya ko malasa ka mo tiwira ka dena tu wanre patung kaku mani mandre angka aji tabe angka aji pura padaka iro aji pole Mekkah
Iya. Maka de Ustaz, ulah birang iya to malasay tungkah, nesa pangaji monri, na iya to memanae. Hera ka makarka. Ah, garo pasi maka mage nang kapangaji talabira to malasay tungkan atau memanae. Maka dia ko to malasay itong ka Ustaz, masoki. Maka da kayo ko to memana itungka nasa malufuki. Maka magi nangka. Maka dero to memanae andre mi de kaga. Maka ka biasa ronano na parate po ngaji. Ya, tabe po adi. Ya. Jadi ako ang kati sa malasa. Yo kaki. Tatiwirang ibaraka. Yo nata sa pungangi. Angkak di gesonas. Ya ko tabace subahana tabe pa. Tengeran ni makadak hilala huma pamulana. Ana pacapurana. Ya na tu. Degaga si uno tu uru po kuropa. Pole di guru tai. Baraka. Ya. Wa in mata sa'yatah yang kedua. Ya. Ya ko angka si kampota, angka sampulolota, angka beli bolata mate. Yokka ki. Ya. Aja tita bawangi aja tak kadaniga ya rom. Ya. Aja tak pesilay ng iniga. Tahadiri mana ngi. Ya. Pak Megatowi tayo ko jokim. Ya. Joke Malaya. We jok kami makalompo-kalompo. Mandri gola-gola. Meno te kota. Nampa macarita lupo. Ya, mapagaro kita pak wajo wasang wajo. Ya kok kumanye pak den apa karo pak den ang kawita. Apa tenya ka aku may monro. Ya. We capu gola-gola carita pak de kan apegap. Nairo to hadiriki ang kewe malaya riset dewe onro tolele pa masena pa umum yaro kumakar ki mate umum kan umum. Si tonga-tonga na din na mate po. Lele onromi. Ya. Lele mi pole ri onrong wanualino, lete ri onrong wanuakuburu alam barsa. Ya. Pada mata ini makwe. Demi ni Rita. Ya, demi ni Rita po. Aku asan na pangalata tabi tadang pengika. Iro tolo tak yamanan na angkewe labe maro. Tulima pasilolong matoto ko makada. Angka ga kiringamu iko pole. Ya. Di anu. Aga sanay kampungnya Pak. Iya. Nasa depi tak gaga. Takalupe nasa wijakku. Jadi tabi pata dampengi kadi. Ajak terekeng itu bantuan tak infakkanlah atas nama orang tua kita. Yam itu nataja po. Tabi. Uyakini marilalan nan niya wataperi makadamega tumatuat tak mati ni siya kay taon na labo eh. Bola na mo pa yon re manya-manyama maka kede pagaga bola ye puidi. Ruko na mo pa tumatuat ta. Galon na mo pa tumatuat ta. Ijama baka ya Pak Jamang menrek madatu karung kenapa kita melupakan orang tua? Kenapa kita tidak menginfakkan atas nama orang tua kita? Itu jetu nasiaga mana? Nasumbanga si atas nama orang tua 50 sepuh. Madatu karu wasile na galon na tumatuat ta po. Di pagaga karisota. Aja terke kang ipon. Olehnya itu tabe pang. Tasaraya leta. Tasaraya leta sini na tumataku. Ketika kita berjalan di atas bumi ini. Rilalang alalangat ta rilebot na iewilino aja tatakalupa gili limonri pa. Gili-gili kilimonri. Ya. Gili-gili kilimonri. Maga aga ni belana alalangat ta. Ya. Kalau seumuran dengan saya. Mabela ni upoleye macawe ni wangoroye. 3 tahun lagi pensiun. Kalau tahu berarti umur saya sudah masuk 57. Tapi malolo mau pe Rita pungajidi. Malolo ni cuana. Iya. Ajak tata kalupa pak gili-gili kilimonri maga aga ni belana ala langetta. Ya. Setelah itu kita memandang ke depan sejauh mana kita berjalan. Angka bega ki malala toletu di pinise.
Eta sareleta patabe. Ajakam masilada ki makulampa ari lebon na iwan walino. Tamakada wani tamakada aso tamakada bosi tamakada padikaso. Allah sapai nalanya ia sange paringarang makade angka wano asan asanang ari asori mondren na pangala taala ya ko mau pergi pa ya ko lappa yu po ede ga wading lolo mau pergi na iya to angkewe pole hadireki wi sediewe to lele pamasena pade ko angka masih dekat sipi kulu ulawa agar jadi ko joka ki sedi on rotomate pada to ko masih dekat ki sipi kulu ulawa tabe pangaji ku mondri angka ga ku mapune sipi kulu ulawa malam malada me koloki mapune sipi kulu ulawa ya ko angka bali bola ta angka si kampota hadireki itu tuh na meta angka pale wanding itiwi deh kagak yang penting kita hadir yang kedua iya ko isampajangi na matseki maberejama sampajangi ya pade apalana nasa nabitta ya ko angka ki lolongat 20 ulawa jadi kalau pikul we masya Allah luar biasa tapi pangagamata batena maleki ya kemudian makutana si sahabat mengingat waktu cedek ini agapi wa ini stakrada ka akrata ya ko angka sampulolo ta angka si kampota angka bali bolata maparri minrang asita ki pinrengi ya na iya mapinrenge lebih malopoi apalana na iya masih dekai nasa nabita na iya mapinrenge malopo apalana ko mapinraki na iya ya ko masih dekaki paya ko to minrang ada tenya elota ya misalnya ya ko masih dekat ki wadi jaji 5 sep bumi 2 sep bumi nah tahu lo minrang loin menre umroh ya siaga nendre ketepuang umroh 30 di kurang lebih tara katakanlah 30 nasa tapinrang mana di tak me kalau umroh nasang siaga me tinrang nasa 20 asera juta 750 berarti 250 dina eta pindrangi masih tahu pindrangi ya lesu kita pangewang ya apa ye pa pindrangi make wa mega manca susah maka mega to puadai maka de ula birangi mindrangi nama pindrangi ero to malampui makro apa terutama itu pagar gardu kasih wih saro nipi tasyaga mi ya lala nasi kartonge indomie nala ni nindra ni tatalu nalu hempajai tenyana sarona nala modala na nala tawajai po tawajai aja lalu nang keindret atas salekudi berusaha ki payo srimondri na pangala taala de nagaga usaha ta melom paja ero sangadina apalata mani takamajaran pangkaya seto bangkero tapi dulu bahas mana ngipo yeme mo pala ya wa in asabathu khairun hannata ya ko angka bali bola tak lolonga papedece ya lolonga papedale alhamdulillah syukuruki padi syukuruki alhamdulillah kasih malisi woto bali bola aku alhamdulillah silalona mali woto jo kasih umroh alhamdulillah pole umroh malisi galung ya pak angka to tahu tapi padi kuajo wasa ye sengka wasa ako mali bali bola no to alena na turungi pulsa ya ore ka jajaki aleko pa yo lo bola aku mali oto iya na turungi pulsa maka deka biasa apa wacara mana iya na wita na kanai pak ya ruba di bola aku ya ko so pasai maka di pasai baja na subuh mele yang maka to maka deka na to pasadin na to pura na masa paja subuh nasang doa kak nasa yolos tas makar kak mage nasa soronga kak otoku makar kak ala yolo bolaku mali oto iya na turungi pusat
apa napas sorongo to ka kajaja ko aleku pai. Tapi dia na maksud tene yero na maksud. Ya. Apa ia mina turu pusat ku pa napas sorongo to ka. Maka da ka aja lalu melipi meng oto kaddo dulu mapaku. Apa idi mali oto bali boleh na turungi pusat. Ya, angka tabe po angka cede. Iyana tala baraka cede mani watuna. Iyana. Angka tu lasa mancaji akkara rilalena atita. Rita sede rupa tahu dia tu gagal lepai. Dia penangka uruntu maka da angka korose di lorong makasih kena ciceng. Pasti yang kaya ialah saya napun nai. Angka yasang Tandreati. Tabe bang. Angka yasa tedeati. Angka yasa sereati. Angka to yasa pediati. Lele mana tuh ya robat tuan ya roba? Tandreati. Yasa Tandreati. Biasa tuh ketemu nanak pah. Dece urle di laba. Alena mi bawang. Den urle sau. Agatina pa tumapalariyoto. Rumpuna bawa pajina. Derule sambu pa den aleki lalang. Tandreati. Iya kong kau undang aku pak di sedi onrong video iga kromana kade ai leu joka apa namo joka kak capu bami roti gabuse wanre minut 13 deto gago pau pak nampak kak lo mate label sih. Tandreati. Ya. Kemudian yang kedua tedeati. Wih masalah wanita wih. Amata dinulelat tuh yan deto pak walatu nih padi ya tomi pai. Tedeati pura nih, Tandreati pura nih, tedeati biasa tedeati, iya tuh nanae biasa kui suroi matudu-tudu, matedeati ya tuh, biasa matojo, to matedeati matojo, ya, meki get mite contoh na ya sange to matojo, angka tuh nanae kui suroi omalingka pelo, weh derule suroi pa, kemana kiyati suroi. Beko je carana se ditoto matu aku masure dini sengyalena. Taroi lebih aku tak sure anata apa di. Nasa aga lo ya lingki bapak nasa tole aga sana surya. Siaga lina bapak nasa teluplo siaga jedo. 35 siaga. Ya taruhlah 35. Nasa siaga di tak bapak nasa 35. Mana kan anak. Mau tuh joka itu pak. Tak suruh gere. Melingkap pelo nak nasa pelo aga bapak nasa surya. Nasa siaga lina 35 ke uja celak male alamana labina wah yasangi masih tak jokana apa masih tak pilih sunnah sadisnya lagi napa si loro matu tedu ya tu pelota toleta angkan itu les makutana bapak mesi ki gaya linga pelo apa mega labina agar padi si bawa yero riolo tapi tomato riolo tapi dia nawa dibanding kapadi yero tomato riolo memang marisa pakalinona kasi dia pada maka kong iya biasa pa waktu ku masih kole ku yalinga ka waju alena misi 7 maka ka magi je nama lopolada nampaki SD nasa itoronga kombo wakereng resa pa saya masuk SD po tabe tahun 77. Tapi tu petu watame SD. Ya ko yalinga ka waju na lena misi 7 na nampak ka kelas ini. Itarongko nasa wakere tasisa miyalia waju putih si tahun. Riolo pa maka ko ngiti tegere perkembangan apa tabe kadang pengi. Ini pengalaman. Ya. Tomato riolo onro risa na pasti. Ya. Kemudian ubandika si aleku watuku maro biasa mana anak mau pasti bawa iya nama pun ne anak. Jero biasa ya watuku anak-anak ya ko angkane mak bicara bapakku ko boleh upulo macule tapamelo tama tapana pasulaka kak mata. Wisang makina cakak tama. Le suka sipe makasih. Si sendaya pun nana mak bicara kak tapangkal lari melo tama upasulla kangi mata aga na padaka puang nasa bapak kenapa mata ata
liwa. Nampara mi nasa bapak, kenapa matata? Weh, pedih ku sedih. Sakitnya tuh di sini. Iya. Iya. Tede hati po aja tebu tede hati. Tabiangi po di dua. Kemudian seriati. Ya, seriati. Ariasa seriati. Seriati tau de na melo mitai madece padanna rupa tahu. Kurang lebih sih tengah jam lebih nih. Ya, dena lo mite madece. Dena lo mite madece padanna rupa tahu. Madoko ya tu bali bola itu ya kumadece ngi bali bolana. Maka de guru tak wadi ya maka de guru tak na iya tu tomado koe ya toma pediati aja ta jallo isi bawata guru tak maka da iya tu tomado koe mapediati aja ta jallo te kumado koe pa desa maka de madoko te mapediati nak mega mato to macomo mapediati guru tak mi makada tandra-tandran na ya tu to mapadiati madoko tapi den ya manan na to madoko mapadiati pangka mato bali bola aku madoko lasa mi dokoi desa nama padiati mabasa senatu lebih yang hadir ya kemudian padiati ya pedeati tandriati seriati pediati ya na ya kong kamana nge mandi bola pa denule makasi pakalinong denule makasi pakalinong ya kong kamana man olehnya itu tabe padi nasabab pole lala ya tu tausahakan nge makadeko angka pole mapakuro makade anu melo makasolang ya anu melo makasolang isapa ike galalan na tumadeceng to salama lelewali na puji bitawi ipuji toy ya agi ipuji iya tu na puji tahu olehnya itu senato lebih king hadir untuk lolongan ni asalamakan ni lino nania akhirah ia na bawa dua pasal apa hablum minallah wa hablum minan nas angka mau pa pakutanana sahabat ipon tapi karena masuk waktu ya insya Allah ya kunatun ragi pangalata ala ritujuna lala madecengi tapi rengi ki umur malampe mak baraka ari lalana nawireki adisi disingang kesehatan yang prima ya napolomo ngaki sinin na usahata napalamma kaki sinin na papedaleta na karena papedale halala insya Allah mega waktu untuk kita banyak kesempatan buat kita olehnya itu senatulah bikin hadir sebagai kesimpulan maka deh tale sara ari lalang anggangan tak hari lebon na ibilino aja tak dan nuangi pak dimondrita aja tak dan nuangi wija maka dan angkama wija-wijaku angkama beneku angkama lakiku aja dinan samelo saraiki na yakiri lalang angkana pamasena pangalla ta'ala ritujunna parengerange yang kewe nak kamasiang tasarene manialita betul na ada rilalang angkana wading tala lala papedeceng ya talami mani papedeceng aja tatajeng ibajana sangajinina aja tatajeng megana cedena ya tetapi annandungan nari tujunna apa bolengan nasi yewe lalang lala papedeceng yang kewe mancaji lala papa salama rilina insyaallah salama hari akhirat tabe pun kurananan nia lebina ku amangan kaki madam pengika mamuari inang kai pengala taala napa paraka kaki nang kawading ariala bokong lesuk male angka ngulu pikiri ya rilalang angka tamailo soro insyaallah tanah podo beri pengala taala insyaallah apa salama lino leturi akhirat sekali lagi kurana dan nia labina ku amanginan kaki madam pengika pacapunya suara kada wabillahi taufik wa sa'ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.